Želim odmah na startu da čestitam ekipi IGOK na više nego zasluženoj pobjedi. Od prvog minuta su nametnuli svoj ritam na ovoj utakmici, ili su snažnu odbranu. Ja sam pokušao da skrenem pažnju mojim igračima da jednostavno moraju biti spremni da odgovore na tu agresivnu, dosta fizički jaku odbranu na isti način. Međutim, u većem dijelu utakmice nismo mogli da odgovorimo, to je bilo i evidentno i bilo je tu na momente nekih, eto da kažem, dobrih trenutaka, ali sve u svemu ne mogu nešto biti zadovoljan. Ja sam svjestan ove situacije, sada je tu došlo dosta novih igrača, treba da se ukomponuju, da se uigramo, da se naviknu jedan na drugog, a i ja da vidim u kojoj formaciji mogu da igram i koja mi formacija daje najbolji rezultat. Nismo ni očekivali neko, to bi bilo veliko iznenađenje da smo uspjeli iznenaditi ekipu IGOK, tako da žurimo kući, da se uhvatimo sale i treninga i sa ovim novim igračima da probamo da se uigramo za ovaj ostatak sezone koji za nas znači, život znači. Nadam se da ćemo u tome uspjeti i uradit ćemo sve da u tome uspijemo. A IGOK želim sve najljepše u nastavku sezone. Oni su na pravom putu, igraju odlično, imaju odličnu ekipu i od sveg srca im čestitam.